Saili itiali tienda teka 17 otondo nene na kwa dha mokone makwa nikwete madhangu eli nikwete dhangu ya The Daily Nation ne dhangu ya The Standard twambililie no diu wa madhangu wa ele ya The Daily Nation udiu we dhangu ye waitie Raila with Ruto until 2027 kana indi ndongo ya ODM Raila Odinga aite kana akethwa kana either akwetio President William Ruto omba ungina mwakani wa 2027 mavwangi meidhanguni mavo makonete KDF kana Kenya Defence Forces na indi kuituka kana mena ila allowance mana nenga wa oyu niambie kutilika ningwetha ndikuelesia niki maundu maendeye udhiu ni wethangu ye na guandikitwe DCI gone rogue na inde ni maundu mauvaluku amwe alama endeye na kukusiwa mubeani wa DCI na nindi ningwethangu ngiutabia maundu amwe alama utuma indi mauvaluku makusiwa nthini wa mubea usu wa DCI. Tosisi idhangu ya keli ya The Daily Nation indi ni mwavu ni naingelelia makonetie KDF na indi kuituka kana baute nene mananenga waiki indi kuitwa ration cash allowance makanengwa mbesa ni kana methe matona kuya breakfast kana kuisa kuya dinner lakini kiunde ketililwe na chaye to kindu kingi kuitwa pay as you eat na indi kituika kindu kiuno kikunite maobisa amwe ni kwithiwa amwe manatumia mbesa isu kukosa maloni na indi nundu nikitililwe indi yuve na pena thina wa mbesa maende na kukusiwa kuya ngalikoni ya muvyosu wa KDF na indi kuituka kana kindu kicha pay as you eat chambililie mwakani wa 2000 na indi cheka lao kisia niwa na indi ni matona kana nikisia kuvitu kithwa na you pay direct mayo ne wambesa isu directly maketha mainengwa kwisila pay as you eat ithangu ni oyu ya keli ni movo indi makonete activist ulo kwitwa Boniface Mwangi mthani wa umundi no kwithwa kiumiliwa kotini wa Kahawa Law Court nundu wa kwithwa ena charges kana aikonanwa na terrorism edhetu akikala bau ndeni wa Pangani police station ila yikuya ilovi na indi kuituka kana kukwatwa kwake kana kuikiwa mbini kwake ni kwithiwe kuyukilia kana kuitrigger condemnation kana andu maketho manene iye muno undu wa kukwatwa kwake na maituka kana akwatiwe ila ukukitia akisia mwenene kana ukukitia nende tuikilanilia idhanguni ya katatu ninda mwe kuitwa methamphetamine na indi yituika kana utumi wa ndawa ini wende kukusiwa baadhi ya Afrika no kaete makulo maingi na indi kuituka kana cannabis sativa kana vangi we remain kwitha kana witho no wo utumiki witha witumika muno kana ukatumika na nthini wa Eastern Southern Africa na indi kuituka kana methamphetamine nayo niyukie na niyende ku raise maundu maingi muthuka na maukuno manene nthini wa mwene nthi na indi kuituka kana recently alame utumia methamphetamine muno ni andu makuye South Africa na indi yina ukuno mwingi nundu andu angi ni maise mawia nundu wa maundu ana moka na siana utumi wa ndawa isu tikilanilia idhanguni ya kana ya The Daily Nation ni maboni na unengelelia former Prime Minister kana mundu Raila Odinga na indi nake aisi kana kwata ethiwa eona Ruto kana silikalini ino mpaka mwakani wa 2027 na indi kuituka kana nebinda yambe kudeclare maundu ala ukwenda na indi etuika kana pia maundu amwe waisie meutuma atia kana ethiwa eona Ruto gina 2027 kindu chambe aisie enda andu maikethe penela voter registration na andu matumie ID sio kukuna kula nukulilie muvea wa IEBC kana nzama ya usakwani na mivaka clean kana ithesia register kwa mituki nikenda restore kana yethiwe echoni andu yena confidence na wia ula ibaniwe kutwaisia nthini wosakwani munene ukite na indi ainena kana nthini wa interview mwe ila wikiwe ni kameme kamwe
na tuisi kana Raila ethitu akitia kibila kwa iwinda na kapaluka mala atano ni waise kana nthi ya Kenya no yende na kukitana na mathina amwe alame kumbilite nthi ya Kenya na indi owaine na ni waise kethi wa NADCO report ya NADCO ni abitukithiwe baute nange tithi ati kusia OU maundu a mamiatianio ya Gen Z na indi pia no thingilile commitment kana kweyumia kwa kendi ni wakwete national unity na indi atola muti ekundi yimwe ya atongoi ala indi methitwe makibwa silikali na maundu amekwitwa political mobilization Ainge no mutulile mutu Rigathi Gachagua ayasia bene oloneni wa shareholding na ayasia kiuni kietete muaniko nthini wa mbaisia ba Kenya na indi asia kana mauneni amwe mundu Gachagua wende na kunena ni maetete maundu maingi mauteti vanthi ya Kenya na indi muno kukuna serikali la yibo kwa OU thanguni ya katano no movo makonetie mundu Raila na indi asia kana ne umelile na asia na mubango wa kwambia grassroots led kana alama unena ni national dialogue ilona mita kokube anamita intergenerational national conclave na indi aise ne we umelile na indi asia kielelo kinene cha kutwaisia unena ni osu ni kunena ni sia pressing issues maundu amwe ala indi Kenya methitwe maiteta kana mayasia silikali ndi umeka na indi maweta mainengwa indi mausungio kukonia maundu asu methitwe makinena na indi kwitwika mwaka ni wa 2022 ni wendi general election sia mwiso sia twayewe na indi former president ulawae Uhuru Kenyatta na mwendwe Raila Odinga indi ni matongwese ni wita mubango wae wa BBI na indi bindani yu ni wabalukile na wethi wa yundu thukumithwa bindani yu tukilanilia ithanguni ya thanthatu ni mwovo mukonete President William Ruto ndambuka yake muthanani wa iyo chathini kimecha uthaithi na kumwilila moko bishop umwe wa kanisa wa AIC nende kwitwika kana ndi ni woneni wake ni waise kana no kuikithia kana ni weanisia mawatho make ala wathanite wathie Kenya vindani ya campaign na indi abuthisia criticism imwe ila Kenya methitwe kana atongoi amwe indi methitwe maibuthisia silikali yake ya Kenya kwanza na indi nakwe enena kwe kanisani wa Bomani ula we county ya Masako ibinani la kwililwa kwoko kwa Reverend Benjamin Kalanzo atwike mutongoi wa kanisa osu na indi no neni yengi asia kana silikali yake ne yumitie kuyanisa mawatho asu na kumana muno kila kiende kana undu andu mekwenda kwikwa ni silikali yake aina na nwese kana andu inge ni methitwe muno me doubting Thomas na indi kiki umana na kwithiwa andu mayasia mituki ya kwathana maundu na ndeku ati ya akiani siondu violate akasani watulilwe muti muno kindu ukitie over promising kana kutinda akiathana kupita kiasi na indi we asia I didn't over promise kana nda over promise indi akitete kwenda ku raise kana kukilia we kwatyo kula kwi enendi nikenda meke kuona tabate undu ukwika na indi na aisie no kilitie uthukumi wake na nukwikithia maundu amweta maundu masha maundu mauiti maundu ma uimi nimekwaila isioni imwesa kana vathi ya Kenya pate kuvathula kisio ona kimwe ingi ni waise kana mwaini ukite wanana nukwitha kitambuka va ukambani lakini yunde ukakanisani either ayeka political tour kana maundu maki uteti va ukambani tukilanilia thanguni ya munza na one maundu makonetie mauneni mekwitwa reckless kana mauneni mabwata matena uwo mauneni makwitwa kunena tu indi ni matumie andu amwe ya Mount Kenya ala my pillars makunenga President William Ruto kibila kana victory wosa kwa nini muvitu indi nutumia maundu asu mamba kwekala tamebe tanga ute na indi makasi ya kindu kimuni nikietie maundu kana kikaenda maundu mauteti ngalikone ya Mount Kenya na indi bena Dagoretti South MP mundu John Kiarie
nuko na nisie protest kana miatianio ila ya twaewe matuko 25 June na ibindane ya sabasaba asa kana maundu miatianio yesu ya political na ne ya anangie sindu mbingi na destructive na ya asa kana mabiasala maingi ne maanangiwe ibindane ya protest isu sia Gen Z muthenyane usu twangu ni ya muonza no movo ingi makonetie XDP kana mundu Rigathi Gachagua na indi twika kana andu amwe wanenete na andu amwe ase IBC yabitukithwa ni maketha na kausa kwanika nini na andu amwe alama ndeni wa UDA makauma na malike chamani chake cha DCP na indi kuonanya kana alama mailite kwitha makiumba chamani kiu moke DCP ni mona ni sewia mwingi muno na measia kana makwatane na maundu campaign na maende na ubangi the forthcoming elections na indi kuituka kana itambe yune yikumbililwe itambe ya kuma resign kuma UDA moke DCP yikumbilio ni kumbingi ile siende evandi ya Kenya na maundu angeta cabinet appointments na indi mundu Gachagua nuko netwe visa bau aende na kuelesia mubango usundu mabangite tesita na yo thangu ni ya nana ni mobo makonete Judiciary Service Commission na indi yuyu menda majudge methiwe makinengwa pension na indi movo asunu methila ithanguni ya nyanya tukilanilie ithanguni ya kenda ni movo makonete utandithia ithanguni ya 10 ni movo ma National News kana movo mandi yonde kwitwa kana ba mutandithia umwe wa kuyenga likoni cia kitwi we otumiwe nzie temba ilu na esoba pene wa shilingi million 3.8 na indi kwitwa kana koti ni nenganie mwamulo kana atungiwe mbese isu yake 3.8 million twika mutande dosu atesa ngombe ngalikoni siake twi oyanguni oyu ya 10 ni mabo makonete muvea wa TSC na indi witwa kana alimo indi ni meiwa malike ndini wa unenania nikenda mana nese maundu amwe alama ethitwe mama vinye ndini wa muvea usu na indi bena mundu kwitwa Peter Kamwet aza kana nemboya siake kana maundu nemekwa ila uthukumi wa ilondo baende na kana alimwala maumiwe kula mekala kana kula matwe na matwa wa kundu kungi nimeutungwa kuu katikati wa county sio na mayibwa mbesa sio oundu mewanite nongu nengelele na kokatuni kaithangu ya The Daily Nation ende kasoletwa mundu umwe akwete kibendela chande ya Kenya na aikete kwa kumwengu sune aikete suti na kwa kumwengu sune kuonge kukwete kakundila kaundi takembesa kana ndisika aikete chao na akatabia mweka Gen Z kana we are ready to dialogue with Gen Z na indi no maundu makonete ulone na nia kana intergenerational dialogue ula ndongo ya ODM Raila Odinga indi ukwasya ndekethia wambiwe kuya grassroots kana nduwani nikenda akenya mailese mathina ala maina mo edukisie nikenda aete usungio katuni kau na kwa kaandikitwe we are ready to dialogue with Gen Zs indi kaundiko katuni ka ithangu ya The Daily Nation tuku nikilena yo ithangu ya The Standard okwo kubiya iti atana indi ine na unengeleli odhiwa ithangu ye waite kana DCI gone wrong kana indi maundu kautala makonetwe na muvea wa DCI ukethwa ndu kwaminika muno yuni nthini kwithwa mala maingi andu measia DCI metumika na ni political leaders kutwa yesia uthukumi wa undu batailite na indi babe noneni wa Kalonzo Musyoka ka aitie anenete arrest kana kwikiwa mbini kwa MP Jane Kihara ula wakuya Naivasha nakasia tulo muti nundu wa incitement nakasia ono we bonote we president William Ruto na anyanya emake maitabia maofisa ma polisi shoot kana the innocent protesters kana andamani alame kuandamana mateno thoku na indi wit ono we obo esia yet an MP kana muyumbe osu anena yet an MP speaks up anena kukonia kindu kilo kwenda ku address andu nacho na atwa wa kotini na indi ayasia timu yao ni kuvinyia Kenya maovo asume thanguni yambe ya The Standard
Ithangu ni ya keli indi ni movo makonete mundu kwitwa Mo Ibrahim na indi anenanitie maundu ma tax exemptions na indi akatuga andu amwe mataibe ya koti na indi amavo asuma koti no methila ithangu ni yu National Treasury Cabinet Secretary mundu John Badi no ukunitwe ithangu ni yu no soka isoneni wake o ithangu ni ya keli bena mundu muka ukwitwa Eunice Moi akwete zawadi ya saa anengelelie Moi Primary and Junior School Deputy Head Teacher kwitwa Daniel Mutende na indi anamunenge muthinzi yosu ibindani lama na ina prayer day muthanani wa iyo na indi ni chathiki lake na etie bamwe athukumi amanyewa na asiai maboye 469 candidates alama ende na kwiyumbanisya mutiani wa Kenya Primary School Education Assessment no lawa Kenya Junior School Education Assessment na indi kilasi kiu kitwa Alicia's Class of 2025 ithangu ni oye ya keli indi bembo mauvo makonete Employment Authority na indi wituka kana nimeende ye kusukumiwa muno ni senators nundu wa maundu kindu chambe ulama ende na kusukumiwa ni kana National Employment Authority kana nea yiwa kana ni affiliate kudiregister employment agencies kana indi kubutithia employment agencies ala methitwe matenda kuthuku mundu bailite nundu akwithiwa job seekers kana ndu lamathi komanda wia andu asu ni makete kumabinyia maikete kwigwana pakethwa be kindu kiuma lakini meumo bume na mathina kwituka kana several victims kana the job seekers ni maisie kana eonetina wa kwiba mbesa mbingi maibe visa na mathangu fulani maithitwe o munthi maina travel kana mainesa kuminukililwa process isusio maende ya no kukuswetina na ndio kwa kubeba katuka kana 100,000 kana job seekers alame omanda wia ngili yana yemwe ona okay maibete ngili yana yemwe job seekers maiba ngili over 100,000 nikenda manengwe mawia kuya nthi sianza na indi kwituka na nimekalite more than 8 months o munthi nikenda matena mathangu asuma tona kumatwa nthi sianza na indi ndicho kutumi ma senators momilile na menda usukumia mubyosu wanea agency ila itothuko mundu bailite ibetwe nundu akwithiwa andu nimekwiba mbesa manengo mathangu maingi na mainengo mawia kuma nthi sianza lakini kiuki kwithiwa undu alame mandawia mekwenda tuisisha nayo thangu ya katatu ghosted by the state yani kwina skulu yiku ya ngalikoni cia Busia na skulu ciitwa Bishop Okude Aburi ni secondary school na indi yutuka kana yabinguiwe mwaka ni wa 2022 na betha bena utanu mwingi nundu wa kwithiwa bena yikati wa local community na indi kwituka kana skulu sundu kwata capitation kana alimu ma TSC na ende amanthwa ma skulu asu no mekalila amutiani na ende juni yakolia andu mekwitwa volunteers mama kwate kuoko na ende kwituka kana form 4 leavers ona mona mekwendeka skulu ni usu nikenda maende makasomethie ta alimu mavwa asu no methila ithangune ya katatu ithangune iya kana nindi nimovona o makonete muvia wa DCI officers kwitha makitumika kiuteti nikenda meanisie mawendi maandu amwe na ende isino critics na ende kwituka kana yela President William Ruto wa deputy president when he was deputy president Ruto ne wa QCI DCI officers nundu wa kwithiwa me weaponized for political gain kana kwethia metumia meiyo matwasa meiyo ya kauna ye nundu wa political gain na ende oyu ta president the same unit kana DCI oasu ende ni momeko kutula mutemu no openly nundu wa ku target opponents make kana alama bwata me criticize silikali na ende kwituka kana be peiko pada kiko kimwe kinenganitwe ni thangu ya the standard pena DCI ni ma arreste ye mundu Boniface Mwangi musie kwake ku ya Lukenya wa thanthatu pa Machakos County na ende yetuka kana omuthi no kupikwa kotini na kwituka kana kukwatwa kwake ni kwethiwe andu maikutula muti muno na ende atwa asia atongoi amwe ni maumania
utumi wa miyesu ya kawo ko target activist kana andwala metha makiukitia akisia mwene nthi na ende utumi wano a section of leaders ti atongoi onthe na ende maundu ange ona pia kitu kana DCI meko nundu wa ku settle some political scores kana be na maundu ama maende nthi ni wote timo twika metumia andu ama DCI nai nikenda ene magain mabwasu methangune ya kana na yo thangune ya katano ende bena a group of right groups kana andu ala ende matetea akisa mwene ni a group na ende metuika kana menene kukwatwa kwa mundu Boniface Mwangi na ende measia andu ingi mekwatu nikenda mabindithwe mainena maundu makonete silikali kana kukoswa silikali na indi measia bethiwe na mawalioku nthini wa Kenyan Prosecutorial and Judicial Services kana maundu amwe ala makonete usili wa makoani pe wikwe mawalioku amwe mubea wa Private Security Regulatory Authority kana ula mubea withiawa ukiandika asungi ma private ende na guo niwe ise kana andu kana asungi amwe nemethito maitumiwa na na ende ni manenga na example ya Fred Wanyonyi Wanjala security guard ulaende waadhiwe ku ya Stima Plaza bindane ya miatianio ya matuko 25th June na ende asia etwa organizing secretary ulwa kuitwa Joash Soita na ende ni waise kana mundu wonde ukwithiwa akitumia kana kufrustrate athoko miasu kana asungiasu nukosa wa mweyao nukosa wa matambia maki meyao nikenda kwikithia kana asungiasu maina atumika na na ni mathoko mawia wo bate matesia kana batena matena mathina ona amwe ithanguni ya thanthatu ni mawo makonete atongoi maki uteti ku yangaliko ni cia Rift Valley na ende metuika kana ngaliko cia Rift Valley ni kwesikie tene kwithiwa ikinengane kana yumia atongoi ala matakia state challenges kana mathina amwe mekumbilite nthi ya Kenya na ende kwituika analysts asia it has been reduced kana ke ta kwitha mayumia atongoi nikiende na kuoleka muno nundu wa mathina fulani na ende uno woso ithangu yo kasisa page number 6 ya siata na ende ona ithangu nunga likonesha Naivasha pena andu atano ala ende mome yendeni wa moyatianio ya sabasaba na ende metwika amwe mome hospitali na ende kutuka kana one of the victims kana mundu umwe o yuti unena eona a bullet kana kisasi mwini wake unge ende tuika kana ni womeye kuoko kwake na atatu ni makwiye kana ni matiwe ni thayo wo itina wakwe kwa postmortem me tatu tuika kana ya kwiye nundu wa kumana na kwathwa na isasi kuyanga liko nesia Busia na MP ukotola muti silikali nundu wa kuneglect kana twase ni kuignore a Kenya gateway ikwitwa Kenyan Street Gateway na ni MP wa Budalangi Raphael Wanjala ni watu la mutitha national government nundu wa kwithiwa iki vathula county ya Busia ki maendeleo ona kwithiwa ende mekwata cia muno maendeleo na ende etuka na enena ndini wa women fundraiser ku ya Matayos asia kana ngaliko ni Busia mena mathina manene muno maki maendeleo na yase kwina poor infrastructure asia kana maloli manene ni methia wa mausuanite lelo ni wa kuma Busia kuthiki sumo nundu wa kwithiwa paina lelo museo na ende asia ni bethi tobate na safety ngaliko ni isu akasoka ingia kasa kila muthenya ciana ila ciendete skulu pamwe na atandithia ende ni methia wa mena wia mwingi maisila katikati wa maloli nundu wa kwithiwa pena lelo su ukuita single lane utakwa kana wakiwe tene mwaka ni wa 1970 ni wakula mubia wa road ministry ulikilile kwa mitukino yaka Aduo highway ni kwa sekana kita makukwe kwa oyu ni batona kwete local political kana notona kwete mathina ndini wa uteti wa bau kisioni na sia kana tuka baka kwata mbau silikali thiwa silikali ikamakwata mbau
na indi usuni mundu wa MP Budalangi ukwetwa Rafael Wanjala. Edhangu ni ya mwonza ni konete President William Ruto na indi stands on the charm to woo Luhya nation kana indi enenea mbaye ya Luhya na yase the community kana Luhya oyu ni malikite ndeni wa power circles na high profile state jobs kana mawiyani manene makonete ndi ya Kenya ese oidhangu iyu na indi katukila niliete sisie edhangu ni ya nana right from CJ to politics, judge who could become king na indi mabo suma mkonete mundui maraga asya kumela wa retire maundu maingi ni ma expect iwe kuma kwake na indi otondo twese no likile ndeni wa uteti na nitisi ai maundu ni makonetie meyao ya Kenya. Tesi zidako katuni kaithangu ye omobono maingi katuni kaithangu ye ke page number 12 ya opinion kaite kasoletwe kasoletwe musikalo mwakwete buti na akolotelia tokwenda kwatha kamundu kaandikitwe sati yake andikitwe one term bao tebe DCI the other end pena mundu mas wikite kwa bilo ke ndeone ko dhi wake na kwete ebuti na sembaneti ya musikali kwete pistol na sembaneti musikali na kwa in Nairobi ndo bandikitwe Nairobi na kwa North Eastern so in Nairobi musikali ne wo kwete ebuti taya AK47 onelelia kamundu kekite sati andikitwe one term na baute amusukume yaende kwa DCI amusukume nebuti maende kwa DCI ngaliko neno enge nika mundu ku ya North Eastern nakoka kwete buti kakeke kobila no metho mekuoneka nake asembaneti musikali kuko pe kumwasikali ni mome usembania ene ndhe na kwekula konge nikome usembaniwa na inde katuni kau keithangu niko keithangu ya The Standard na inde musaisa mwendwa mathangu ani kuya mena maovo maingi tuisa kunengelelia mo onthe nundu wa masa na indi saile siabe tuka ndateka 10 mwana wo mundu ni tukwitwa uwekeo ni kwithi watu ina aini alatuna kuthatine na nisia nundu wa mathina mai matathukika na indi twekeka umunthe lakini wa kwambililia ukite ni tithati na aini vamwe na unenania nyeni ta wa Caroline mweni wa muteti na twithia na ingi nthini wa vilingi wa mauvo kwa oyu Tiwanesa.